Akachiko ka NRM nikagira ngo bwa nyuma yo kumaririza emishango egi yarugirira ombururu nibaza kutamana hakutebera gira mu nkora na munonge kiragiro cyo kurebeka ngo abari kuba baremerwe kuraba mu karuru ka NRM ka primaries tabagaruka nkabatine kibina amateeka ago je gali mu NRM naye ekyo katundu kalala ak'ekibiina busobozi obulala obw'ekibiina kwegamba obutuna mu bintu ebyo byaba independent tusubira nti bwe tunaava mu kino ekyo nakyo bajja kitunamu mu saawa ezakyo. Ogwo yayongera yagira ngo bwa hati bongize yekereke babire bine kumariraho emishango yabo bwa nyuma y'umushango gwa Rwampara n'ahandi kweyongera kandi ubwa hati bariyo nibatebekanisa okutandika kushohoza encwamu. Tusubira nti ejja LC emisango ejjavudde mu kalulu ka flag bearer ka LC5 nayo ne bameya ejo ejja kutandika okuwulirwa enaku nga 7 oba 8 omwezi oguno ogw'omunana naye ekyo akulira akakiiko ako ajja kuba akitereeza kandi bitwina nka evidence eyakatimba neyereka ngo ine ba voters bana 9 konka aya ibra karuro mwamanya ko hena hani ya polling station ayino bururu 5 nkaga na buna hata omwe no vota baba bari na 9 ogoga ino bururu 5 nkaga na buna a polling station emwe kandi bakaheza bakakubarebere ngo twatabaza omushango declaration form njija bagarika bahindura results office ya registrar higuru bagarika bareto bururu bukwika hanuye konka every signed nebi yana jangu results tubarazi kuziteka tubarazitira final tare konka twayoreka tribunal kugira ngo results ziba announce zona tukazitekamu kandi obabeno ba issuinga final tare zikaba counted byone bana bagamba byabitine muhoho byabitine bujuruzi just twakuriyo concocting story yo kugira ngo mwe bakagira amasiko anishaba abatarabiremu mutaza kuteganisa abantu bitu bahansi abantu bitu ba NRM kwenda kubaganisa kandi tukabaganisa ubururu bwitu bw'ekibina kitu n'ubururu bwitu bwo kuza kubasa kuterera abantu bitu na president witu mwikirize nkaba NRM manye ngo ekibina nikira buri omwe kandi ekibina n'ekibina kitu kihanga ekiryo kitegeka ihangere akakiiko akakatekaho rwa kabiri rw'esabite rukwija okure by'akaruru ka Rwampara kabakaza hagati ya More Asimwe na Ana Kansime umuganda baturu muri Migina Kazo nibashaba akaruru kabo butagarukwa mu bwa nyuma yo kuterwa kakahwa hakabamwe abatabaza ngo kagarukwe mwahabwe kuba kakibwa aba bariyo bagamba akaruru tukagarukemo ona ndumwenda gusigagarukemo mbishemwe kama simu yaje ninjangwa akaruru takagaruka mbishemwe twijagamba bindi kureka Yasine tukuraba ngo humure ruhanga no wakora akarura kana bajyangu kakaterwa mu businge kushika umushahazo mwabazi yo kwetorora Migina betongo kubashira polling station ya Chembogo nikwe kutahwamwe abasurukare abateganisa abatezi ito tukaza district twagira n'umusheje gutumusupportingire konka tukareba amana mengi kandi yahendeka ni kusima mwami Yasine kansara witu kuhendeka bati kugira ngo zaho ukazayo ngo za polisi ukazayo ngo koreki okuhendeka ni kusima na itoka tukatera amana mengi go kwagira pastepa kurakuru twazo tujyaho batwara na district barangera kuri Yasine ko yabo umusinguzi kandi ibindi biriyone bizamwe tugarukira seru atejwe n'ibyo bitegana semituma y'abantu umukurangiro bururo ubwo uwabire nabukurra karangirira kakuri Yasine wabira singire n'ubururu 15 ubwo asingire Dennis tumuramye uwihire y'ubururu 52 manya hakaba mu kutera abantu icuro manya hakaba mu gabe sente kandi bitine bujuruzi kandi bitarakozire torwa birwite ne sente zikaba tutazine na security tukaba tutajine onka ko muntu wena kwasingwa takabura biyaye kwasa woro kwetombwitwa nagira nkakuri Yasine akaba atashemerire kutagura declaration form konka nayikereza ngo akamusinga aho kuba kurigirira ahatanyaguruka mwareba registrar yiyeho okushoma ubururu kandi by'umanuka kuri yabira itagurire we ko umuntu abo video tusine nano hamwe kuhamya akaba natagura still ubereka ngo akaba atusingiza ubururu 13 priare okwa bintumanya ngo ha polling station rero tukatara ko kumusingira hansi y'ubururu 20 na n'ubundi okushaba kwa Dennis
tukuragarukirwemo abakura ha district gashakwa Jimmy Muhumuza na Richard Nahabwe.